Ka sinjuk kin rus nong bakan thop ya kamau khar wa hindo resam thia umso sun mission compound bat wa thabru ha ka ji kendo ya ka DC jong ka east ka sales ne ka sngi kilapan pau ba kam dei satia ka basuk ban sumar hayeng ki papang covid ka tei ka jingpin pau jong ki ka dei hadien ka jingnang kiu ki brio ki boyo covid ha ka jalla ka balapan khusla ya baro hangno an sumar ki la daja ba ki hostel bat ki corona care center ki la dablut ong i ba la ni care ka bala bagi tu belum positive case nginum la ban bo yeng ke ila pen pa jinge jingi lupa but iru la i menjuri ba ni ta le la ba kani ka jingpang ganang kiu nang ya kisni Malaysia kan sadan ka por ni ka sni ba di hospital ni ki jaka ba ka bu ka sarkar nginum la si bani ti ong la kerpat ini kumno bangia Yeslok berki para nong senang ladatan ki bayi yang sen ki ba sitam makin persangkat bala ban sumar ki haye ya kata ngil ong IDC bagi dia ra dia keren berki tayeng rengkat berki nong senang ban ai ki ta jingmut ban weng ru atat ki jing tieng ki jing se jong ki ini kisang jingpa nang kalian jongi ku ba a jingmut i tangga senang de waindo yang ba ka sarkar la berpin perkhan kumnu ben snai ke hospital akimatan he badan nam ngila ben pediang ni kita ngina pak ba dala ban lat ben sumare ki lek jegi kisan ki krang ba ki nong song snong ru kin lat ke seir ke jingti ni dan hab penia kunjo ktien be trayeng kunjo ru para nong song snong jegi snong jongi le jong ki badan pak lumpuk Sinong jengi kini bilang thickly populated. Ke area ke barat hendak ki nok sok ki labon. Teknik ki toilet yang tadi ki kamera nimla aban kimla aban yaya ke pun ke protokol bagi dalam kamera. Hei, dikata area ke ba ban pediang hadis nong ya ki positive case. Jadi wala kata kidan ki yeng ki babiang nyila penia nyila pensa ki. Dan dari ban susim ban semua rakat ban positif ban case hasinong. Dikenal ke jing ini hab di Makam biang de kalau thickly populated ke area ke barat ki yang semua ki barat tekan ingin aban ong mo nakar pom nado ki por mensiwa ko komisioner ki yang isem la shu ai permission masyarakat bomon pi mentan nak kan pandemi kalakta tinggi nak lang ni ki lupung ikin tu ik sarkar ni skmat makin kam perking no kanya bagi ai permission kam bangin hape ru bansawan kalau hadin bukan no kam ni tidak persya longi peni ki jing ni peni ya ke jing ni persya marbali ke problem ke bermi hadian dene kamni sinu kan mabe hakli kirang bas hak ju por pat ka lempung kal ajmut ru yak sarkar leng ba ka DC banaka daw ko jingkiu covid hak jela kilas ngode ban kentu ban snano da ka outpatient department dan ni ka jaka ai dawai ka bapaka habarik ka jaka ba ka sarkar ka thmu ban snaya ka pak khnang ba ki pai ba kin umdon kamshu ban rung Shah Civil Hospital alor ka barit ni sotanat sibon ka sarkar ka khatan snaya ka pak ni nagalian jungi ka lempung no ring la ka khat ha tingi dan sekawai ke jingmut bengila ai CDC ba ni iha bengila Civil Hospital kidong sindawai ki bon palat rengkat begitu bawan sumaran tak jingpang covid kidong kiwe ki bawan num tak ki jing sistem bar ha ba yang lang teng itu ki baklam pang covid bu ki yo pang no nomor bele kini ki bawan sindawai ki mi ong outpatient department mo ki bawan sindawai na bar Ibon beri palat, tiga barik ni orang ada ke sarkar ke dan jingmut dah kumai pat, ni ai ke suggestion dekat jingmut jengi kelong, baik ketu ke jakah po barik kampas, mu yo, bikin sinano ke outpatient department ke utmai, nama tak Civil Hospital, rakta ke outpatient department ke mengikut ke tinharing, kindam ru ke testing laboratory ke babiang, ke biakot bat kejuk minta. Berkejing start nanti. Hakawai pat kaliang kelempung lengbau romak senong kum sun ba pol sawian ulai thu ru baki kersian ya ka rajung ka sarkar jela ban penlong ya khandai lat bat mat pran kum ki jaka bam sha di madan.